a solo tatu ngā ruenga tu sole la fu wha maunia. Ia, tule mai lau whionga le minstao lo leo. Whaftai tele lau whionga le whangwhitalai mo le manoa. Ia, whaftai hoi lau whionga ma maluan tanga ruenga mo tau mwhitanga. Mo hoi le whasi ngā malosi mai tau mwhitanga. Nā se, lau whionga le whangwhitalai na o se whasaonga ua toi whamanatu mai e le suia whaipule whale alili. O le saonga o whale alili lua le tau sanga i se tine mu. Ia whamalulu atua i le suia mai awatito. Ia o le whale alili lua. Le e hoi lato tau sanga mo se whale tine mu. I le tulanga le i whamaumaunga tanga luenga leo leo. Mai le tau sanga lua o e lima mo paipa. E whaonga ula ila isa na mo mai lato i lato os whainga. I lua olua tasi e lua na mo mai ai. A lua olua e fitu. Matau inala i le na o maanga ia na mo e los whainga le. Na o le lua os whainga na mo ai i aisa. Ia alela e tele atu i mo i utensils e na mo mai lola whainga o le aisa lau whionga le whangstalai. O le situ langa sa silingia le sui malu sa fata numertas. O tulanga le i lole na mali leo le whaavlavi sa asia fo i le sui o sa fata numertas. E whionga ia laumatia persau. Tulanga le ape e le insurance ia whaamalia tu i sui a whaipule o mai e tolu. Ia o le tulanga le tau te iei nei ia o le iei a pe o isi au whangaluenga o malo e hafo i o tulanga tau insurance e taatia toa tangata whangaluenga i tongi langa insurance e leo i se tulanga po se fufuanga ho i e mtangaluenga leo leo whape e tongi mtangaluenga se insurance mo lato au whangaluenga. Ile lau whionga le whangwhitalai. Ia, lia lau whionga le minstase, tu atu la noe, sa fata numertas, lau whionga suima. Whaftaitele lau whionga le minsta, whaftaitele mo le whamarumanga o le mtaupulea. Mtaupulea o le tūlanga hoi le na mali leo ai na e li leo e totoru. Pe o lea nau siringia langa o. Leo whau whalong so ai tōni o le mautane. Ia, o whainga malo hoi ma lato whainga whaavai fōu o whatati ai. O whainga whaavai ai al tato malo i mei o ngā luenga ia. E tau ofo ngā luenga o na e le se kon karate e whaia ua lau ai i le uta le. Ma le o le matua te lea o le uta. E na o mai e lau la whaitau. E ono whai se kon karate i e ngā luenga. Ia o lona oinga e a fo e o mai ar kon karate ma mai o mai i a uta ia ma mea o a fo i o. Me e whai ngā luenga leo na e sau noi ai. Ai pe i o leo wa fōringa mai o le awo mai ana i tamali i e tōlua e. Le tau e kā muta le na mali. Pe fōringa mai o la awa e whai e le ngā luenga lea. E le sila na e pe i oni. O whainga whawai. Le wala i ana mafua le mali o na i tamali i a. Pe o le ana lea. O le stūlanga na o whionga. O me i o whafteite lea lewa e tō laulau i a. Me i o fuala au whasaina. Aftai i mea i tausanga ma mea o leanga iei. Ia o le au le toi ta ua le isa leanga o le ua sauno le whangwhitalai o ne u toi ta ua le sana, toi ta ua le isa i tono le mautan le. Le tūlanga le o mea i o aisa mea. O lau huele le o lau tu walalo. Wa le mauti noa uma mea nei. A o le fsiri huele le matai tū mai le tātou atunu. Ai o atu i whamasinonga. Pape mai whamsinonga e a fo e whaaleo ngā ina ia morianga ia. O nei le lava mau mori mau leo leo. O mea leo e saunoa ia o mea leo tino mau tiro. Ai o le winga o lautala. O le matai tū tātou atunu i mea ia leanga o le mea whaatupu mala le mea le. O mala ia i o tono tātou atunu. Ai o tufu i whamsinonga pape le lava mau leo leo. Le ngang whaaloa. Ia, maro whaftai. Nanga leo tā ua ia whongwhitalai le me reo aisa. Ia, le wingo la whamtalanga langa sa e sa noa
e pe e anga e masalo mia le tato mauta o le mafuanga na no o tato waia e o mo me maufa mo wina ia e ta ua telefo ele fina ngalo le suila to ia mo puinga mo nga ilu mo le tunu ia e sa no mai lo finga mista Le mo se ama no lo fio. mo fa sa no lo temi lo finga mista tu le mesu sa fata Ia whaftai mo le avanoa. O le ua, o le saunoa ngale, minstai tulanga i o insua. Ia pe o au le sa langa atu le vaenga lea. Ia e pe e whatau tonu lava le tal sanga sa awe le minstai. Ia o i la tau fo ie mali liu a line of duty. Tai peila o i la tau ie sa mali liu nei ina ua la vea ta vale. A whai e le ngā whatia ni tanga ruenga o na tongi insurance. Ia pe a rental no atu. Ia pe a ofa ia i se lua tau sanga e fully pay e le tangata lea. Wa le ua whafua se ina maliu. Ia aulo ia i se on to lua ma se an whanau. Pe o le tulanga le o le sa tal no atu e lau whionga. A whai e le consider ina ia insurance. Ia pe le sile sila lau whionga le minsta. I fully pay ia le tangata leo maliu. Ia mo sian whanau ma se on to lua leua. Tu ual maftang, mal whalot. ia lo finga mista ia paftai tele na fionga al fong tarai talia mo le fiel fa tuanga ho le fionga sia fai pule ma sa fa tanu mata sia mo ato uma sia fai pule tau te pole uma le isa o lo matai tuan tanga luanga tulanga le ye o lo fa nga inga fa la fa sai mai o le ila titilo ye o lo le le al fatino ingo tutte o le tulanga le no te mi umale lo ila tos fa e mana mia le search warrant foi le su el fale o le tangata po se le mason sai ni mela fam sin e le faina no ele se le la fo ni ngama la sa ole information le te mo le mo me fa la ya tangata ya e se so so ni le fa tan no le vai fa fo le tulanga foi le i tai fa so so ni le customs ma lolo il ngalu ngale ta si ma le tato scanner le customs la so so tele le po le ngale tato te atu ngalu fa ta si umbai le se me tau te pole o mai o nei o mi sa mo le fa ma ia le se usa fa pole ya la motia ma nei ya tele na ana o pole tu per tato malo fa ya nga film le tsi ngalo ia ai e tu sa o ma fa ngalu ngal malo e la tau va ya tu a pa pe ta ule maliu o le li porto mai tai lo tau nga masanya lo you pass in a line of duty mo ele fa punga ia o si ia fa ngal malo ia anga lu e mari lo ofisa o le meta si la tongi la le line of duty ia pela tato fa to na etam fa tu ava pe ia se tato va ia alu lunga tato tama ai ngai tai milion na le tu fa ia tonu ai pa telena ho tato la fonga mo mai ia tato o tu le tulanga o se semana tu le lo fionga le sia foi pule ele tulanga le fa ngalunga le yo le finga fa va ya le mai so la ya le au ka muta ya le fa ya ngalunga la iti ya le e se mai la fa le te lo le mai fa la tulanga va pe ya le ile fa pui pui sa e fa nga le mtanga lunga ya pangta ho i to mai fa pito ka muta pala il tulanga le o fa le o fa pui pui ma me ola to fa o tulanga sa oi le ya la ka muta le fa ia mo repairs ai le o fa le tele ya la ya lo fa nga fa vai masan e tauna fa ta o fonga e fa ia yo se pa mangane lo fio no fio ngol fong talai sa silingia se usa fa pule mai vai monga no matasi ya sula mana ya tau le mafua anga wala ina faisi tu ai o ele to fia se kom sin no leo ya sa o faisi ya tato on sa po wela no tal no male tanga duanga al PSC il temile na
na tula i mai tatu whainga malo fau. Tonu mai tele ia wanoa atau tanga i nei pe se whutotiti ia ulu am tanga luenga uma. Ma eisi o ma tiu kon kalaki. O le mera le tupu le taimi le na whai kon kalati. Ua matauina hoi ua ave esele to whinga le siyo. Whaititia hoi lau whainga luenga. A on la tau lae o lae ngafa ma le tūlanga leo o le whaasara laua wanoa whai interview. Ia ele o lama hoi lau whainga luenga. Ia le wo o tonu al taimi ia hoi e. E sui atu le komsina leo e tolu isi ulu am tanga luenga. Ma isi o lae tau la hoi e interview whai. Pe o tūlanga na le tati atu e tanga luenga. Po le ase whtuna inga lau te whtuna e lumanai. Ia tau whaititia le tūlanga lea. Ia ele o se le se tūlanga hoi po se o whainga taha se whai unga o le o lo so e fo ina ichi CEO o le Pela fongtalai ni mo se mando. Ia, malia no whinga me stala, le sala ngai le. Su maru mai vai mongo no mortas. Salo e tu malone vai mongo le ainga. So sonia foi le sui. Ai ole tanga le ngane le o sirina ave fa mo nei tu malo no le. Me se fa ulunga le tanga le ngale le lo ngafa male. Wa ainga sa ngale mu si o tatu atinu. Ia le mai tau ia o le va ona ia i foi tu langa o vanoa le fatum tumunga le tanga le nga. Ia i fafta ia i le pule ngali fai pule. Ona o le malu peo pule ngali fai pule wa o le atu langa e me se o le tanga le nga leo. Ia lo ia foi lalo ma le falpipui. Le ale tala e fa longa tu ia wa pa mai tu pangta. Pe pole ngana sa el sui. Ia le fafta i leo sa no manino le pole tele le sui nei i le matanga luenga lea. Ona o le saunga le musi o tato atunu o lo i fatu tuang. Ai o le angangal nai watu e fui tu ala. E le whaingu fie le tamali fui o le atunu o lo o talia mene o whaururungu matanga luenga. Faftai ai le inisio minsta pio no taua. Pe o le usole ia olo i taunu atuloa i atu e fatu tumu uma vanoa whaianga appointment le AA o le spa i le fu maua le pule o le MWTI. Ia ai polenga. Ele ngata i le delay ai o le whamoi moi le o ni ulu o mtanga luenga. Ai o tangata fu i la interview. E popole, waia. Lai whatal tali po le ale taime le asau waiwa o le manuia. I on toi sa ili le o nisi. Ai o nawe au tōni malusianga. Pe le ngangal na le ta te tatalo atu o tele i loa po le anawe au tōni malusianga. I le fili inga. Ia mai anga vaai. Ai o lo polenga na o le tuai. Ia fai fuelna. Ia al popole o tangata. Ina ia mawhai. Ai mese koe au whainga luenga. E le mwhaina atoa ma ngai yoin matanga luenga. Pea le se whaatumutumunga. Ia na o le nganga tu ina atu au tafa. Le mawhai o na mawe whaatino na o nanga na wai ati o tōni malusianga. O whionga le. Mista. Ia, si tula mero whinga mista. Ia, whaftai tele se au sa vai maunga. Tahua tele tātou limti mai tai leo. Ia le stupua tau mate a tātou o le malu o si tātou atunu. Ia malu ia lim whai pule. Pule ngā lima whai pule. Sosoani ia leo. Ia sao le saunanga hoi le umi le ese whaululunga. E hoi pole ngā. Ala o mai tau i le temine ro whaso. I le auwanga tolu si nia ia whasolo e wawa ia le tofi. Tua le alfa tino ino o tiute. Ia ana o aula. Taun fop titilo pole mea linga mai fulkum singa ko kasi ale awa wai tolu le lai okei. Ia sao e tau ana ia se whaululunga o tu il tu la fono. Ia malwa vai nga hoi tanga lua. Ai o lo whapena hoi le O whionga Maria whongwhai. whinga mista se tula mero mista Me whatua. le titia lea na ona whamamla matili sao noanga le whionga li minsta. E len sao noa e sui o vai maunga. Sa wheloa il kapeneta mal whatumtumunga o pisa sir vai ason nek. Mam salo steimin sao noa le sui panmia. Whaari el tūlanga tonua le ile tungalunga o mene o tuwai. O le whasolongo interviews. Aulum tanga lea. E fitu i le valu ulo tanga luenga le poloka i. Ia te au i o sua kapeneta o te leo loa i se me whapeo tupu. A se teimi. Sa unoa leo le whionga sui panemia. I le mafua anga o le toa i mta upo le pisasi.
Ma sa fa dia manino le tai fono pisasi. E te le singa luenga fi fat. Ina ia tu la mela le ia le tunga lungo le fiu e fa tali avano. A sa o sui. A le se ulon tanga luenga le lope fa fen fa solo nga luenga. A le tasi le nato alia. O le fe ngai mal tato fa nga malo te mini ase te mina. Sa no le fiong sui palmi o ia le ta o vela tanga luenga le pisasi. Il te mile ia no to sit sila le mele la te fa tulang. Lo fa lalo. Ia, tu whaoro sa nonga lau whionga minister. Whapte tele lau whionga. O le suia whai pule, o le sa whata anu mele lua, le whionga ia lau matia. Pe sao sa ia la ngā le tūlanga le moli o ta vale le ua fsusi ia isolo o le o ngatasi ma le tūlanga o la e wha mawina e a hoi i fa nga uma la langi tu sa uma leo ma awunanga ye la langi o le fa nga ngal mumu ma le lan mona ya la fionga le fai pule yo tu langa le ua salanga ho le fionga mista o ra wa inga ya olo le fa nga la nga lue yam tanga luenga ye to fa sa o le fa nga o moli ya o le se ya imale denga tu sai fo imma tu langa ma sanjai. Le stulanga salanga le fiunga le suia fai pule o le tatou fua ona o le tulanga e ua whaatau ele i whale o loa saina ia tatou fua ia o le tulafono paule tulafono le ia il taim nei o le tulafono ale mai le ono tasi le tatou fua e il fua le tatou malo ia o le ata o le fua ia matulanga ia wha malo si o le tulafono a sisi le tatou fua pe matalvi o le fua tauna tātou tuuma e sa ho ina minoi ta vale ino fonga fai tele o fati no tulanga le ai le o ye la setup o fata tia mal tu la fono le po ai e mafai ona ia fata wina le fu asamo o te lo la e fu ai le fa nga el tatou malo e fata un mai le treasury ia ale la o tatou ai tulanga o fata u te lo falolo yo te longa lo fionga i fai pule ma fu mai le tulanga le o ta longa o ia World Cup la kapi ma le liki le te wa New Zealand fu a Samoa fu a Tonga o fatau ia o company o mo wai tu pele il tulanga le ia pe no vai atu ele i se tapu tatou tulafon le si fsili le o fionga le fongstara o le fsili le fionga le suita ita i tuanga le fionga ia la wofo fontoi i lana fsili le tatou Police Academy po la tulanga o ia ma fa lo tele lo fionga ta wol sit o lo e fa wa le pokala na o le paule tulanga le e le toa ona e la talata e le se laule au fai ngā luenga le malo saina o mai saina e faule Police Academy ta fai ngata o le toa na e le mo sa company va le se wala e ui mai e saina o mai sa mo ona sa te mihoer COVID le fa sa New Zealand na ui mai ni va le mai saina i tono New Zealand ia le lawa a matan tartar te lawa to titi to fa tan no tanga luanga mal malo saina pe amonia wala malanga melo le au fa ngaluanga a le malo saina le au ka muta le o mai fa tino nga luanga le ile Police Academy ia o fionga fonga fatalais te o misia au se fina ngalo se sia fai pule pe o te sili No, fionga no vetalai. Ia. Ia No, mai fionga. ho fai Tu mai u melo sa no ngana fionga fionga minsta. Ia fafsi ya tu fa mole le tato Police Academy. Ole tulanga le ngan fausia ina la vole no foanga. Ia pe e au fia i mo torenginga ma tulanga puipuinga ma me fa pena. Ia fafsi le fa mol. Ia, tu mai whionga minister. after ilo fionga le suita ita o le paua le vaenga la e la ve le ofole a saina na o le fauina o le fale a o le tulanga ile ia onga mal tole ninga o le aufaiga luanga e pa uma le tatou o le taiminei o lai faatatano o loo ia le vaega le tagaluega o loo faia ia e toleniga ma aoga e faauaua le auaga le au lea foʻi faatalanoa ma le malo Australia
pa pe ho New Zealand i se so swani vole tu langa le faingo o toleni ai le se ele o fia is tu langa fa pe a mai ni fa ya onga mai sai na ya o ina ya ta to lo ole talila la o fionga le sia fa put la o fionga na o na fasilin na sa langa suia fa put fa maria pate o pa u se fasilin suia fa put ya ta nei te mi la o fionga ia fia molile pa tai te la o fionga mole amano fia fa i lo ho fa tai te la fionga te mata mi sta mole tala tupe ia man vai nga o to faina mole mtanga luenga leo mole tine mu pa pe ho ile officer komsino fainga palot pa tai o fanga luenga uman malo mole fa ta tianga ole o tala tupe ia mo ia o le van fai pule ia me te atai pe ata titiloi tato tala tupe ia me ole wa si la fia ho laito al malu o le van ai fai lo tala tupe to mai tal noi al tal roanga al tala tupe ele am se o tato tan na ole min sta tupe tal no man tangalu ia lo fa tu sala al tano ngale lo mo le tine mu mo le komsina a matutal noala tano tal tupe ia si tu o to le fia to ve pele fia ia tan le fia kipil mo kala yang fa ko la kala ia fa in ka fa ni mai ko le fia wa o ko kala ngo ma tu le ia ko kala ngo ai wi la fia fa te le amole fa te le amole va nga tupe mo tanga lu ngani a lo fia nga fon tarai fia eu te opa u e ta u ia le fia se o so fa pule le mai tu ali pata i tu pa ila ia palomava ia ma ona o le ele manzamo ala fa mai ona ngalo fa tonu mai ona ngalo fa tai to samo ia lo fio ia mota to uma le mota ia fa le watu le fa tai tele ai le ele te pule nga liki a mata o fiel ta longa ile weekend na tani ia le na malo lam ia tato au ia la tong ia malia sa mato lau fa tasi ma suia fai pule o mal vai monga tasi lo to fa ia male le la unga ya tu sa mau ya maulolo ai ula le ia fa lo ma fa mai sol ia la me la ka fifia ia le o lo konga le ai mato fa manatu fa lo ma vai na vali vo ta to lo tonga le sta usanga le liki o le ara o to fa sa o il mele ai fa tai te la tu pule ngo liki ia moli oi va tai lo fionga e jama tu malo e pa mo ngano malfa pa ia lo sina fa le salva las fa tonu male vai na le ia mba upu ya tu sa mau va tai tele to la vai ta tu malo mo ta to no ia pia ia ma pito no mai los fo lima a tai mo le ta poinga ia male langolang ia male ta no mai ho il tam fa ya tu fa tino le ngalwen ia tarsi o fa maria ino tau tam fai o le tau tenga lue le fa soina le tato tasil million ia o matou o no ma vai tasil no ma vai o pia ia ma al moto le no ai tas ia ma matou pito no e los fulli ai tasil million na le tau faso ia o fia mo alto nga marsianga o na mo yesu tu fai amal fala o tu fa ya se i kam fai a ko e tato tu mal o tau te poli na yo to aole malama mal to vavo i fa so anga o tato tu pepe a mauat ia u mai fo ia nei pai ia wa pa to fulia o mal tato no ia pia ia mal tato pito no u mai fuli ia le na ngal malo ia tau fai atina e tato ele o tango lima ia mai leo o tele o ila mano atina e no jonga ia fia moli le fatai o fanga lenga mal malo ia pa pe ho na fia moli le fatai fatoi tanga luenga leo fa pui mal to fotai na ia pele comme si no penga palota ia no fionga male no fionga fon slime malo fon ia o leo elo ese comme si no fasi umia ese comme si pa pena ho le mtanga luenga le
kom sin no whainga parata. O la hoi a wa ilau whangaluenga e tau sue se pulsili. Pato lau whaftaima lau whamalo iau tauma. E le whaingo fia tau ngaluenga. Ia lau te matauina la e whatino ale me ngatai. Malo le ngalue, malo tau tua. Pape hoi le tangaluenga le tine mumba le soswani ulua i soswani. Lo vio ngal fonte talai whaftai tele mo lo no ia malu al fon. Ia e se tala po se anga o le tau tamari ia whamaru luatu. Te isi voi teimi tau ova na nau e masaelo wha. Ono e tele tatu fon. Ia, ua malo sa noa i lau whionga le minsta. Fitu tonu tangaluenga leo e whapepo le whapipui ma le toi futaina. Ia me se whelo fisa whainga palota. Ia ma tine imu ma le suaswani mo mua. Ia maloa. Aftai whi ngā lua lu tōmu tangaluenga le whiua. Tad fui tau fui whina ngalo sa la ngāl mauta. Ia whanau nau te inga lava le. Saunga le mu ma le ngā ilu mo le tatu tunu. Me le ia malo whaftai lau whionga ma. Au tangaluenga ngā lue. Ia me se whelo tal whatau tupe. Ia, pau asa whasoa o atu i rautu tangaluenga. Ia, tātou maolo tele ma on sai. Tātou whame moe le ri so ni mai. E le malo whaftai tau no e lau whionga le minsta. Ia, o mai i le whionga le minsta so i fua malo loina o tātou tunu. Ia, ona po valasi. Ia, lo avanol ne. Tai. Alo whaftai lau whionga le whongtlai. Tal tonu fwoi nei vai tau le aso. Vai atu toe lava afa le aso. Ia il te tununga whamalo whaftai. Ua mai tauina mai le amatanga o nei Fonotaga. Se i o mai le nei tuaso le matanga o fie. O le whasoa le atua i loto soifua masu sa mātou wola. O mau ai le file mu. Ai mai se lava taulumanga o le Fonotaga malu. Pai moni lava po le alava le lungala lo. Fetule ia ina o manatu malangona fina ngalo. Ai e matua lava ia manuia Samoa. Lau whionga le whamtrai le i whaia se tala le minsta so i fua maloina. O te momuana o te patu i lo o uso a whaipule. Le o lo o tusi o ia o le minsta lango lango i le so i fua maloina. Lau whionga tea ala peato ia tapo i maia ma le manuia. Le mawhaina si i le tāsa i tai. Ia aile i aisau whamunianga. Le mene, ua ou le te patu, ia ona e whapea lea, ua ou le manatuatu. Le ngata i lea o le matanga luenga i pele i le nganga, tanga luenga le soifua maloina. Ia ona tupu maona tamalii, a mata mai lava i whaululunga, se o lava i se au pito iki, o le matanga luenga. Lua sunga i eisi i ou, o lo tau aveina matanga luenga i le so po le vai taule nei. Lau sunga tanga loa, Robert Thompson, le lifo mai, ia mai se fo i le sunga ia Glenn, whatupaito atoa, ia tapo i maia. Ai mai se pulenga atoa. Mai tawina fo o tato whatasi, ma le tambai ta ilo ia le tato matanga luenga o vai malima. O le matanga luenga iana whautuanga, ma le tu lalo i tula fono. Ia e mai se le whaalo ruina o tato matanga luenga le sunga ia Delfina Catholic, ia malo lo mai tawina o whatasi mai. E lua isi vanga tere lau whionga le whongtalai o lo i lalo o le portfolio le nei. Ai tau lava o na amalta mai sau noa ngā sui mamalu. Ele i a whea lava ia vaenga tele. E ui lava ina le a whea. Ai o lo o mana tua pea. Mai le mawhai o na awai sea. Ele launga le matanga luenga. Sunga Mulipola, Rota Hazelman.
o lo whaafoea le vaenga tele. O le Kidney Foundation, po National Kidney Foundation, ia po la tau fo nei o ngase le whale tonu o whatunao. Sei tulou. Tō le pulou, ia tapo i maia mulpola, ia mai se le komiti whaafoe. E onga le teiti whono, ma le komiti o lo whaafoeina lea vaenga taua. Le ngata foi lea, o lo ilalo mtanga luenga, po le portfolio nei, le universite e taua o le OUM, po le Oceana University of Medicine. O lo whaafoeina e le sunga i atole a foa, manu fale alili, Dr. Viali Lameto, ia mai se le pulenga, ia ma le komiti whaafoe, tapo i maia malmanuia. E ngata foi lea le whangaloina le launga al mtanga luenga, whaulurunga, ua ta ua o council ese. Council nei e whaululu iai, vaenga te tele o le soifua maloina, o la tau e taula iai, o wale fautuina o le vaenga ma le vaenga, e pei o na manu iai le ngā solonga o ngā luenga. I tai fono ese, le Samoa Medical Council, Nursing Council, po le Council lea ta mai tai tau soifua, mali tau soifua, ma le au whato sanga. E ngate foi leo le Pharmacy Council, po le Dental Council, ia mai se fo i le Allied Council. Po la tau nei, o i tutino, e tu whatasi o la tau finingalo ina ia fina, ma fautuina, nisi o vaenga ale mtanga luenga. Ia o tō fionga i te whono ma malu komiti council ese, ia e le ngalo la tō ngā luenga. E ngata fo i lea manitua le Lotto Association. Ese o lo whatino ina, o lo tautua ina, vai malima, i le matanga luenga. Pe o Samoa Nursing Midwifery Council, Samoa Medical Doctors Association, ai mai se, le whaptonga o fō mai tūtō tasi, po Samoa Independent Doctors, o General Practitioners. O loo ngā lulue, so tau au, ma wheso swani malosi, i le matanga luenga, i ona vaenga o loo mo o miai so swani. Tau whiangal whongwhai mal malu al mota. E le whangaloina tāpua inga mal whawhongwhonga mai a whale mai inu i tua. O loo tau ave ina tiutio i tu malo. Le ngata i lea o pulenga i se la whai. Lau sunga pili ala timu, iau e whawhonga mai. Malo ngā lulue. Le ngata i lea o whaululunga. O whale mai ese i se la whai. Ai mai se upolu nei, i o tau whaafonga mai, i le launga mtanga luenga, o lo o atulava maasi e siatu, i tūlanga tau loa, ai mai se au tau tapo inga. Wal tato ngā luenga fau fatasi, e leo se ngā luenga patino i lo tau malu, wale ngā luenga patino i a tato uma. Lau whiangat whangwhrai malu mota, a whai o iai seisi e leo maua e la o atu ai le amateia se upu al mtanga luenga ia o le talo lava i le tua o ai se lilo le mawhaina lilo i le sila whanga le tua ia o atu iai whamanuianga pa i atu le mana whaola ia mai se foi o whamanuianga a le tua i ati o tau uma e le ai se tasi e le ai sona sao po sana mao tongi i le tau mwhainga o le tātou mtanga luenga. Lau whianga le whongwhlai mal malu mota. Mal mtanga luenga nei o se mtanga luenga au te whaai ngoina. O se mtanga luenga a musia. O se mtanga luenga e tele iai tala ale tunu o. A se mtanga luenga foi e tele iai la fonga. A iai te tununga. Kalofa. Ina ua tula i mai e tau awe mtanga luenga.
Sa o fa matala ile matanga luenga ma fomai. O valasi ele o se fomai. O le matai Samoa tau si ainga tau sinu. Tau si ekalesia. Ai fa mo le tua, a fa o ngaina, le tangata fa te wa. Ia te tulunga. E fa manuia le tua I me uma. E le toi tau fa amtarina lau fionga fongsalai ma le malu nei mota. Le o ngaonga ma ti ngā ma whainga tā na o iai Samoa. O lo savalia pea. E o mai le so. I wha mai ma tau tia. I le COVID suluiva. Le ngata I lea. E le lewa te le atu le misela. Ma nisi wha mai ma tau tia. Pangalea. Tā lofa I mtanga luenga. Amu ia o tau o tangata o alo Samoa. Amu ia. O tau finau ma tau tua. I taimi whaingata. Ma taimi e mo mi ai e Samoa le la vea. Lau whionga whongwhilai. Kele tangata pi whaatau wemu. I pui puinga. O le whaamai al COVID suriwa. A silsila lau whionga whongwhilai. Ti ngā se whainga e maupopo malelei al mtanga luenga. E iai ia. E o lo whaikio. Silsila le vai tau. O le timata ma le timai al mtanga luenga. Ia pui pēa le soifua ma le ola. E ala. Ia tau talifonga. E ala I le whaia o le vā. Ia e maise tau aveina o tui pui po o kār fo nei tau aveina. E maise ia tau sia tu langa lo ia. A si lau whionga pongwhai. Tele mea ta te asiasi ai. Le ai manisi e titi ase vaenga. O tau aveina. Ia tu langa. Lau whionga pongwhai malun mota. Nana umi sautala I pito ia. E tāua mai o te whaata waina. Le tiute o le matanga luenga o soifua maloloina e tā longa pēa ma se whau. I tūlanga puia o le soifua maleola. Lea o te ofo lo whātu mo whaafitai. I le au ngā lulue, I le pō ma le au, hao ma le pō. I le tau avina o ia tiute. Ai maise lava, le puinga o le tātua tano. Ma lo whaafitai. O le talo ala tō minsta. Ia matala le langi a tō manu. A wā tiute ma whaiwa. A sunga e li ma te maitai fōmai. A li ma tau soifua. Te maitai tau soifua. Ai maise sos ngata. Samoa. O loo tau mwhai. Ina ia pui. Ai maise tūlanga pia nei. I lau wa ai. E tau te leo ngā lulue whaatumtum lima. Tīnāna le atoa le pei. Tīnāna whaatau waa le tong. Tīnāna ai le tau I o lea mea ma le mea. Ai o le tau wa ai ma le o tau silsila. I le tau tuaina o Samoa. Whaatau ina. Lea moli le ngāna whaafitai. A umi sau whaafitai mutanga luenga sala umi. Tanga e le whaingo fie. I lo manatu ma le langona, le ngalu e ngatele, o lo whaia bea. E le ngata, I le whale mai tū tonu, whale mai no I tua, ai mai se malai wa lele, leo tō waa mai o te ngata Samoa. Mai tauina bea. Le ngalu e ngawhita. Lau whionga whongwhitai. E alu le nei aso o whaafitai mtanga luenga. Ai o lo fia ia. O te whaafitai, o nā lau ai le ngā ruenga, o lo iai. Te mana tua I lo loto, se tasi o CEO wa whaamawai. I lei tu lau le aso, a whai o whaafonga mai, sungai a le usa, Dr. Tate Nasel. E le ngalo oe I le mawhau o whalasi. Ai o te tonu, o na tūlanga ua mai a konkarate. Ia mai se fo il iloina, o iloina. O seisi tūlanga I pi ona iai, lei vai tau.
ai sa mai ale le fo I lana tau fai faftai le usa faftai tele I lo tito mo le faiva malanga luenga sa fai si le fia le tua a fai fo I ni fa le tonu o mtanga luenga ma le minsta to a fitu I le valu masina o lua mafuta ia si le fia le tua me uma ai el te tulunga ia esen mana yo me na wa ai wa e amataina faftai lau business ia mais fo I ngā luenga o fatino iai o kiute mo faiva o le fa manuianga ia manuia o faiva ia manuia lau wanga ia tu na kiute mo faiva ia mai se le ngā solo atu o le tātou o tunu ia o le ai tali fo I ona o e mantua mo e manatu I le soifua o auna lau fionga le fongtrai a fai e iai se tasi o mtanga luenga le I o iai le whaafitai. Pe au nau fai atu, pe atua le langi, e sila I me lilo. Ma I o atu ana whaamanuianga I so se tasi ai maisi lava. O whaululunga, o pulenga, o I tutino, ia maisi lava. E manu lava e ngalo ia te aulu fiong fongtai. O I tutino ese o lo lango I whaafuenga o ngā luenga. Ale mtanga luenga o lo fai ma wo ma paanga al soifu maloina. O lea lava e tau aveina ma lo to sisila nei I le paketi. O lo ua whaafsenga ina I lulu ai taimi. I vai ngā tupe e tu inantu e lango ai. Lo o tongu malo. Pe o na iai le Cancer Society. O le meti, wau te iloa le tele o tātou nei, o lo o ngā ia le meti, le ngata I le moe tangulu, iai masini whawhile muai, ia a o tau mafa, ua tele lawa e le whala au, ma mea whapena. O lau talo foi a whai o whaafonga mai le sunga e whomai, wa aini masini le leia o ngā mo le Palemene. Wau te tonu, o lea lawa e launga e tangulu lawa lesi. Lau fionga le fongtrai ma le malu le mota. Le ngata fo I lea, o le family health, o le coaching, o le kosena I mamoa, sa ua siasi ai. Lau fionga le fongtrai, ta ua tele ia te au te ngata nei. Wale me moni e leisa o ngai ati na e ini fale tele. Ai o lo safa, tele o te ngata o lo o, pei amu ia I lisi ngata Samoa. Talo I nei asa ua sese I pole vaston te nei, ta over ai o lo mo mia iei mana onga, o lo o mo mia. E ala lea, o le telo I tutino pe o leisi tutino o lo o fau nei o AKP Clinic, ia nisi fo o tausi soifua o lo o whaafuea ia fuafuanga. Ia sa whapena o na whaasafua I ai tulang uma, o ngai o inga, ma puinga o le COVID. Lei ia se whaatonga. Ele iai so latu sautau I le tāpena inga ma le fisoasoani ia Samoa. O le mea lau tau mwhailau fionga le fongfutrai. Na ana o tā ua ia whaatonga uma. Iai nisi whaatonga ele o iai se tala ona o le naunaunga ia ngā lulue whaatasi uma Samoa. Ia ngā lulue tutino uma. Awane iai se tāo fiofio o manuianga. Mai le matanga luenga, a nai I tātou vaenga ne, ina ia whaingofie le awatua le ngā luenga I tua, ai mai se tulang oma. Lau whionga whongwhai. O na o mai lea I mea sala ngā e sui. E tolu sfulu mon tupu, ali I muta mai tai whaipule sa saunoa. E na le to lima I le to ono sa whea, le mtanga lue. O loo whaambau mau leila api. O iwa uloai, lau whionga whongwhai. Ua mali lia umai tu malo. I le tiu temba le whaiwa le mtanga lue, ngā soifua maloi. Ua le toe langa langani manatu. E ui na tātou whea ngai mwhamai. A o le ata lea. Ua mali lia li whaipule, ma te mai tai whaipule mota. Ua le a whea ai le mtanga luenga. Ona o le tā ua o le ngā luenga, la leo le whaftai atu.
malo whawhtai. Wa o tiute o pa ia ma malo i tu malo e fio Samoa. Lea ua kiko noa. Ma o lo i ao lau fio ngal whawhtai. Wa ila seisi ma malu i tua. Le ala leo lo whawhtai atu. Ia fio ngai li imu tamai tai whaipule whawhtai. Le sui te tai. O le nai tu. Wa o lo fia ia e whete nai manatu. O te fia ai avatu o mai. Wa o le mea moni. O le mea nai lo ai le tua ngai malosi. Tang sao whai sfulu tau sanga o sao whai mai na. I le ngai o le malo. O ina fo ino ulo ai. Lo ta miti ia ta fia whai malo. Le walu la le miti. Ia leo o ta launga tui nei. Ia au o tau tala no mai. Lau whiangal whangwhalai ma le malo le mota. Le angal me na mai o le tu malo. Ai le whapela o minsta. O na so na sasai leo le tuangai. Le ai. La ngai ta ua lo tau tu alalo. Ta ua lo tau sao. E mati ai matanga luenga. Le ai a se si o mātou le masani ni tofi minsta. E fau. Ai esel ta ua. O le tau langa. Ma tulanga i pēna i. E ito ina sa mātou whaipule yaso ia. Sa o maua maito ina mātua i eifui mono mio. Tu pua tam sese. Le ilua manuao. Ma mero pati. O te lai titi a yaso na. O te au le lei fo i teimi na o miti. O le winga lau whamtalanga. Le anga to inga. To inga o le to whama le whautanga. Ai awane i ese. E tana lava ma alto ina. E tau ai mai lava. Ma pātonu lava ma alto ina. Whapenala to ina i eia. Tapunu uma. Ma lau tafi ma. O le ai tanga la to ma. O isi la teimi ua au mai nei. O isi teimi ua le au. Ia. O le winga lau tala. Wha maalie le tātou mafutanga. Lau whionga le whongtai. Lea ua mautawina. Le tā ua. O le leto e langa langa o ni fini ngalo. O i tū malo e fia. Ile mtanga roenga le soifua malo ina. O na o amata lea i asi umu. La uo, tu. Sana ia langa ina. Tūlanga e pe o na iai le faa mautuina. Ba sa to e fisilingia e lana fionga. Se to e faa manino a. Ia le vaenga fo ile le koviti wa iai. Ia le au whai o lātou. Ia mai se fo i lātou ua. I meo tui pui. Ia o lau tali i le fionga sui. Teimi lava na e launga mai ai. Sa au sota i au ACO. Ia ba au mai e siata. Rata mai. O le sfulu walu tau sanga nga i lunga. Wa iwa sfulu iwa pasene. O le first dose. Iwa sfulu tolu tesima le 5%. O le second dose. O le target sa target i ai le population tātou i le tuilea. Se lau lua sulu tasi a whewal, se lau iwa tasi. First dose, lea iwa sulu 5%. O se lau lua sulu lua. Se lau iwa tolu. O le second dose, se lau sulu wha. Ma le ono, le iai le iwa sulu tolu, tesi ma le 5%. O le sulu lua i le sulu fit tau sanga. E iwa sulu 5%. I le au whainga le lua sulu walu afe tolu se lau fit wha. A iwa sulu 2%. I le lua sulu 5 afe fit se lau sulu. Se ngata ia po alo ma whanau e sulu lua i sulu fit tau sanga. 5 i le sulu tasi tau sanga. Wa iwa sfulu walu tesi ma le 8%. A le second dose, e iwa sfulu i le tesi ma le 1%. O le second dose e tolu sulu ono afe, walu se lau suluiwa. O le first dose o alo ma whanau e fasulu afe. Se lau fatasi. A le take na fua mo le 5 i le sulu tasi whanau. E fasulu afe, ono se lau tolu sulu walu. A tau whaafonga la. Pio na whaafsiringia le sui o siu.
o le tele o tātou tangata. Ua tui. Le ala le whaaftai ai i le ngā luenga, le au whai ngā luenga. E o mai lava i le so, o loo ngā solo atu lava e whai ngata. Ma la tau fo i leo fiu e tau longolongo. Ia ai mau ale mea fo i lea. Whato a oto ale pulo. Ia pe a tōti munga. Lea fo i e tau wala. Au lava ni tanga luenga. O loo whaau au pea. O loo whaau au pea. Tu langa. O iai a tātou. Tui. O posters. E fitful ono afe 5 selau i watasi. Tangata ua kawa i tui a ta o posters po tui whato. O le second poster, fast food tangata. O lona winga o lo iai le avanoa mo latou. O lo whaafonga mai foi o lo tala no atu e tātou atinu. E le o se matafa i oi le soifua maloina le tau anau oe. A iai le tanto nunga. Ia tātou ngā lulue whatasi. Ma ia tātou waawai i le manuia. Le angal mei nā manaia lau whionga whongtarai. O le koviti ua tau ana o mai le koviti lau whionga whongtarai. E le isopo le tele o tui pui pui. Tātou te le fio o le mea iei sa tupu isi atunu. E fola le mea o tangata mariu se i tulo. E whaftai le atua ma Samoa. Wa o mai. Ia na ona toi au taru lapa. Le winga o te whaapo. Na ona toi ai inisi o tangata Samoa. Ia o le alava e whaafitauri. E isi tangata o te tununga whaare lotu e mafuaina le tui. E fiu lava tātou e alanga atu. Ia o te tununga na. Ia malesi lava amia. Ia o le ke alava i tū manga. Pei o na whai toi mtanga renga. O le au whai ua au mai a teau. O tangata ua whaamawina le soifua mai mau po ua maliliu. E o mai le so lua suriva. Lua suriva tangata. Ia o whaamaumaunga fo i au mai le soifua maloina. Mai la tau fo mai. Te leo ia tangata. E le i ai ni tui na whai. Ia mai se fo e nisi o la tau o tele. Ia o loo i ai ngase tu mau. Ia tonu mataimio. Ia atonu fo i e tātou te tonu. I le anga le leima le alofa o le tua. E le o se numela, la titi le numela. Lau fionga le whongtalai a vele nei ama no tā ua. A whai o whaafonga mai, a inga, mātua, o uso matua whawhine wō, mai masani, maalo Samoa. E wha maise le tua, e ala atu le minister soifua maloina. I loto mawhatianga, ma le loto mawhatia, ma le loto whakawau. Ona i la tau a pele ma mai, ua amia le tua, e ala lava, i whamai. Ma tau te tonu, e le atoa, i ai liu sao le au whingarenga, ai maise mtanga renga. I ei lava sasi. Ai le mawhai, o na sila fia e le mtanga renga, ma siata mai, i lalo nei, le fina ngalo o le tua. Mātou te le tua ia, le whama. Ai mātou te tonu, ia lofa le tua whaafonga tāloe ma le tua manuia. Ia whamaise lona nganga, i ai inga uma. Wō mai masani e maise o whanau o mātua, na afia o lātou te ngata, i le COVID. Se ia tau mai ni nei vai tau. Tau whionga le whongwhtai ma le malu le mota. Ala foi leo le whaamalu luatu le mota nei. Tūlanga e pe o na ia whatia, ia e maise lava, e le mwhaina tātou whaafoina. Ia tūlanga e pe o na alia i mai, i meo whaamai ese, wa a fi ai Samoa. Ai te tonu lava, i le whinangalo malama o tātou tangata, ia e maise foi, ia tūlanga e pe o na tūla i mai, ia tautonunga, ai maise whaamai pe o na iai. O le fesili o lesi vaianga le fesili al sui malu si umu, o whape i te ngata mai whafo, o lo ngasol mai. Lau whionga le whongtalai o le mele i malino,
O lea fo I masalo ia se taimi foi whaasala lau le swinga o lo wa nei le ia vavao ia wa whawa ia so lea sa ia se taimi sa no ia le sui palbia ai tulanga lava o tangata au tova mai ia o tala lava le avanoa o le o to ia se sai tia I tulanga I pe ona iai le o mai le mlai valele ia ma su e la tau ma tau nui o tātou tangata. Ia whai lawa negative, ia o alu lawa. E o fo positive. O lo iai fo I a whautuanga, e alu lawa nofo I lona whale, ma while mu, ia ai maise lawa. Ia tau whai tausi lawa ia. Ia maise lai. Ai mai tau lo whionga le whongwhai. Tasi lea mea sa tala noa tele iai mātou malumtanga luenga. Wa le tele o tupe alu malumtanga luenga ma le tātou malo. E tau mawhai ina ia pui te ngata nei ma tau mawhai e. Al mea moli la wolfiunga. Sole? E le usita ia te ngata. O le ia leo te tulunga. Tu o ia le te ngata. E alu e sa o loto e lona ainga. O ia fo I wa whai lona mawhau se tulau. Ia e pui ai ia. I lo le tau mawhai o matanga luenga I nei tupe tele ma lato taimi wha alu. E whai follow up. O lo whai amato ngā luenga whapena. Ai ua tu ia le avanoa. A whai e uma lima aso, o mena whauna wa e sa whapea I tolu aso. A uma lole lima aso. Ona toi alu le toi test. Alu lava ia I se whare mai la tane. E whai ila na test. A whai fo ia nisi vaenga o la ngona ia ua whaina. O lona tiutena. E alu e. E vai fo mai. Ma vai se tasi. Sa ele fisilia se uso a tapunu le fai pule matua o le mota. Ina o sila mai wa ala latu le sunga nei ia. Na uma lon tata noa utulia lon mistai alwe. E pui lona fale. Wala mea moni lava lau fiong. E le ia afia le na saumla na test fa ali mai ia o lai negative. Ka tumalia lau finngalo lau fiong on mistai. E tauna e suwe. Ta po I fale mai talo. Ia lea la o vili mai sa o e valasi. Lea o manuia, e lea ia se me o faina. Lea tapunu. Mo le taimi nei, ma le ngā solonga. O lewa na whaasa wail tātou. Su mai pe fio mai te ngata tātou mlai valele. Pe maua e positive. E alua ia le fale. E isolate pe pui ai. E ia follow up o tātou e whai. Ia watu ulawa I lona whai te lia. Ia e whaafoe ai ma soifua ma whaafile mua I lava ia I mota. Ia le ngata fo I lea. O le te ngata fo I lea e negative. Ia whapena la. Pau le whautuanga la e ave ma losi e le mtanga luenga. O I whaafonga mai sunga I pomo. Ia tau sisia le mea o le talifonga. I mea whaitele. Le mea ngā I ai. Ia mai se fo ia le tū vāvā ma le nofo vāvā. Ia mai se lava tūlanga whapena. Ai loni aunga. Ia on tau mwhai lo lea e vave o na vaai se fo mai. O le mea matau tia lea tupu nei lau fionga le whongwhai. E pei wa soifua tātou ua. Wa hola samsama noa te ngata ua le popole. I le matau tia o le mele wa iai. Ai asisi le ana o mai te mine o isolator tātou te ngata I whalfen malo. Le mea le tupe aluai. Ai mai se, ia le mea skulati. Wa teimi nei na ta saua whatawa aile. I le tele o le mau skulati. So e to iti mau se fulu mo le tupu. O vaenga skulati. Fo nei o tau whaipunga mai ono le tupe. Ia le vana tawa ai ele mea. Ta ofi loa lal mea. Ai ola le tangata. Ia soifua. E pui la vaia. Ia mai se whale ia. Tele na whamanui ai le tele o whaifale ia. Tutua ia le vaso atoa, masina atoa, na ole tongi le tupe. Ai le, o nemu tau tia nano sa ua ai ai, lau whionga le whongwhatarai. Lea la ua ai le matanga o whie, o le mele ue nei. Se esel manai, o le tu o le tangata, e soifua manuia, I lona ainga. Ai mai se lona lama nu. Fia ia lona ainga whaitalia ia. Ai, o le mele iai. Ia pui ai nā fwoi ei loai.
Le tangata ia lofa i le ainga. Ia aua nei fiosofa. Ia pui pui ia male ainga. Lau whionga le whongwhtalai male, malu al mot. Ke whawhitai mea sa la ngā e suisu. Mea sa na whisingi ai ma tuai whawhitai i mawhauwhaunga. E pei ona iai. Ma lia lau whionga le minsta se i tuatu la mnoi le sui o vai mauton. Ia, whamaruru tu le whionga le minsta le fie whalau lui lena, sa nuanga matango fie. Ai o tura ia te whawhitai la mo whionga o na. O le lau kau whisidi. Au le la ngala le mka au pui. E le am so ngā runga whai advice ele, no so ia le atinu. A whawkai wa, pai me wharonga mai le atinu una mo whionga. Ona o whautuanga le dei. Wasa pole ke ua fia a le oe on. I le whamai pēn whapesa o le atinu mo whamai. Ia whawkai wa e, ka dia le whaukuanga. Ia, manu, whawtai. Ia, alo. Lau whionga le whongwhtalai. Ia, sai mea whasau ina lau taimi lau whionga minsta se tulai mai a. Lei le whionga. Ua, Sui mamalu mai si umu. E le fia fa lave fo ile sauanga makango fia le fia le minsta fa tele lava. E fa fonga moka, fa fonga fo Samoa. Le wa lau mai la fa inga gaka wa fia ngi fa mai mai la ko maliu. Me ia la sa au kal sang ko ngi mangigo. Ma mal mala le ka ko ku le sauanga fa ka kele o sa au. Abak fa ka fa kuanga. Ia fa wo pem fa ka wo inga pem ka nga luenga. Ia mele le le ka ko California. Mai ia kam fa ye fa sala pe. E va venga us kai ka. Ai fa kai fa malo le wa kali magi ngo mai le. Se me foi ngala nga ngi ku malo. Ia sang fa manguia le ko lo fio. Fa kai lo fio fo klai mo la ngo. Minsta. Whionga le whongwhtalai. E ti le whatau matao i le. To ina matua le mota. O le whawhisili. O ia te sila fiai. Ta punu ule meo le minsta. E whaaloalo i lesi. Suia whaipule. Tu sa lava pele o mai. A le whaatonunga i le minsta. E alue. File e mul fale. Le alawa sila e. Ana whapela e minsta. E ui lava o lea lava sa ka o fuafuanga oma. Ai whaftai fo le whionga le minsta. Le angai whapena le kapeneta. E se le whaaloalo lesi minsta. Ai le whapea ua au tali atu. Ona ua au sta i lau. Ole i lau tu alalo. Lau whionga le whongwhtalai o te whaftai le whionga i le. Pule e si umo le si foi pule. Matua le mota. Leo le nganga lava na tu lau sunga le pule. O le foi ua umana ave lau tu alalo sunga i fo mai. Ia faini kopi o mea umane. Ma ia tufa mai i pule ai le i uma fono. Ai mai se lava. Ia tala anga ma tulanga pe e malesi mea o fafonga mai sunga i fo mai. Ia o tau loa le tau minsta. E le mana o ai tala fo ni upu. Ia ai meo travel advice ha. Po fautuanga i tangata malanga mai. Wal tele i o tātou e le o mamlama. Po a mea tau ni te pena. Ai le i fo i mai le tangata i Samoa. O lea ua tau mawhai mtanga luenga. E awa e se uma isi maunga wasa. Lau whionga le whongwhtalai. O lea o toi ei ni test te tele. Masani nau mai whai ma lenga ia. Ia lea tunuku. Pau lava mea whai ale malosi o le test len sau mai ia. I New Zealand. O lava na. Pau mea ia wa aile lei o tātou. E la tele o mea o foi mea pepa whatumu. Ua tau mwhai lava e whaafile mu. Ma ia awa esele ngasu tele lea. Ia tu sa o lava le tangata. Sau loa, ia siaki lua vale, maalu loa i whai. Pei o le mea na o lo o iai awa noa whaafonga moi fo i Samoa, o lo o faufu mai. O le nganga atua na, le nganga na. Au fionga o le tele i o le tangata e sota i mai. Tate moe le poi, tate le moe. Fiule, fafile, whangu wa o e peifole le o whasaini. Ini tangata. O le whala vela vai le taime moe. Le vili mai al malewa alele i okila. Lau fionga le mista. O le fai mai le ofisa lea ki li amato. Se i vanga nawa mai si whatana.
mai ina e lau fionga. Ia tau whaia le se awala. E leo ni o ainga. A o tangata e masani. O na lau te iloa. Paule o le minsta lofa le iai. Lau fionga le fongfilai. O fesoa soani e tu inatu i ta tangata tasi lea mata whaioi. Po le po le alawa le taimi. E tu lava msavati. E ofo inai sunga e li fo mai. Se valu a po ai tangis telefoni. Dr. Tangaloa, Dr. Clay, i ele mele o vili mai tangata. E tali lava. Le angal mea, tasi le mea mo mo loto. Mai ese lo o fatu tuina. O sunga e li fo mai. Ai maise, le tali mai. I teimi o whaingata. Haftai sunga e fo mai. Maise na mtanga luenga. Na wo o mai le si. Ta sanga se tasi o sui malu. Salenga lua. Fionga ia pula. Tasi, sa ia ta ua. Matalo sanga i siafi. Moli ua whale tonu. Lau fionga il fai pule. Te le tali a aina le ta sanga. Wa umal ta pena le afi molo falma. Masalo e umal le weekend. E umal le vai aso nei. Ai le umafo. E te o atua. O e le afi. Le taimi ana e talo sanga mai ai. Sapani. Ai na mau ai Samoa le afi. Lau fionga le fongstrai. Sa e talo sanga fo i se ta vale. Le ale men talia. Na tali atu le ta vale. O oe lava le faipule na mua. Whaonga ina le ambulance. Ai le whaonga e mai. Lau fionga le fongstrai mal malo le mota. O lea ua tali atu le minsta. Ua maua le afi. Wha leo leo. O le afi sai tua sivi. Ia o lea ua maua. Ia ai matua se laupasen. Lea lala watu. A o lo whaatali nisi tatu afi. A o le pole. O le mea lava na o lo o. Wa iai ia fuafuanga. Ia aua ne iai se whale tonu. O lau tala noa i le oka ino vai la au. Ia nā ua whaiatu. O oka lava i o fuala au mō tangata ngase o le tumalo. A ele solo mua le whaipule le latu whaatumu ia na whanu fuala au. Ia ai tuu tangata o le tumalo. O lea ua il kato whainga. Ta o le M supply. E ma whai lava na o kasao mai. E le whale mai lava ia. Ia fuala au i le warehouse a tātou. Whale mai. Ia o na mau ai lea. O le supply mo na whale mai. Le o toi eise meo whale tolu lau fionga. O le taavale lau whainga luenga pe o na e tāla sangaina. Ia ta oto mai. O loo iai tātou fsosani mai whafo. Ai o ia fsosani. Ia e wawa ai lava e le tasis whale mai. Ai o le nganga silintau. Ina ia whaasosoa. Ia tātou i tumalo. Ona o mai lea i le tāla sanga sia uo. Fionga ia le nā. O sa fata mbomua. Ia malo whaafitai. Ina fo i teimi lau fionga le whaipule. E moni lava lau whaalinga. O le taavale sa o atu mamomoli atu. Whenga iai mātou maritu malo. Le male CEO a umatu nei le sunga leusa. O wha upunga lava. O le taavale a sanafu. Le o whaatunua le mtanga luenga. Ia e a whio atu i tua. Wa tū le lei pau le mea sa. Whapea mai leo whengaluenga. A momoli tangata whengaluenga i whale a lili o na telo lato tangata whengaluenga. E o mai ina. O na taun whaile ai moe ina. Ai usu mai leo i sana. O na whai mai le mau. Mela le tu atu lau whio. Sila ni. E le malu le ta vale. I le aise me tu ai. Ia mai se foi. Ia e whainga tā o na tu la foi le tu ai le ta vale. Ia ai le aise me pui ai le. Ia tati atu lau whionga. Ana o tali atu le ai o tu maulawa i le ta vale sana. Le vāninga. Ina ia whai o na whesoa soani i ngā luenga whai. Ia ai tūlanga umalawa lau whionga. Pei foi o na e tālu sanga mai. No le whale mai. Ua uma o na whaanga i oi fuafuanga uma. O le fo iwa
whaafonga mai le mtanga luenga. Mai se foi tūlanga pe o nei ai, tasi lea whale mai na tuu i ai whaamomua. Sanap. Ia mai se whale latai. Ia ma no whoanga o who mai. Ia mai se foi ia whaalei o tātou whale mai. Lau whionga le whaipule o sa whata. Ma lol tau langa. Pau ale whautuanga i lau whionga. Se i toi silsila nei. I le lisi o le. O le whanua. E anga e peo na uwhai atu e le umtala wane ai. Tol sul lima tau sang. I lau sa i le linga. E le i ai ma se lisi na whaia. Ia lela sa utau sangatu ia i la tau e ol whanua. Ia umai le lei le wha whanua ma le ata o na ele. Lea sa o whausi ai le. Te iloa mea na o whai au sa i le linga lau whionga le. Whai pule. E te whaalua ina se manatu a watu. Mai le nā taimi tol sul lima tau sang. E le i ai se lisi walo ia. I le whanua. Ala leo le. Kasi nā mea pei o lea e vaai i ai le whausi o le tarnei mene. Walo alu. Ia ai whetena i ai i tangata i whanua. Ai o te tonu, o te loa nā oa. O i ai le whilngalo le tātou. Nuk i ai mai se fo ia. Le mea lo i ai le whanmai. Ia pei o nā i wala nā. Se i wanga nā, iei se mea o misiat. Ia, tu atu la wanoa e la uno fwilal. O whionga le, kongitalai. Ia, se i tulai mai lau whionga le. Sui o, le anu matasi nana. Sa e ta ue lau lau. Whaftai tele lau whionga le minsta. O tele ngā whia whaalonga fo ili mauta i sauna ngā lau whionga ma tūlanga o le tātou whamai. Pe o le a vei whamomoa lau whionga. Ia, mole tui fui le whamalo i lau whionga i tūlai mai lau whionga i teimi whaingta o le tātou o tunu. Malo hui toa, malo hui whatoa toa i lau whionga. Au tūlanga o e tā ua le, tā wale whale mai, man whale mai. Whaftai telea, whaftai telea lau whionga i le toa ieise. Ma tautala o le nganga whaftai. Ia, o mea e whia whamanino, malamalama, ia, le hu malamalama ia. Whawhongwhonga mai e so mātou tūmalo. Ia, e ana i toana. Ia, le anga i eima, so lau pule. Ia, ono otu le lau whionga tā whailoat, me le nganga whailaro, whaftai. Lau whionga pe mo sa wanoa. Ia, se i tule me lau whionga sui maru mai. Sa lenga. Whaftai lava mo lea wanoa, lau whionga whongwhitalai. Ia, leua maa ua whaiwa, o sau noanga le. Minista se whamara lo inga. Le tu malo, whaftai lau whionga le minsta, wa e tari alo i le tāo sanga. E mātou tu malo lo whanga ina, whale mai le tas. O le ua e saunoa le afi mai whafu. Ia tali tono le aumi le afi. Whanga ina wa le afi mai sapani. Ia e o le tāwali. Ia te role o tatalo atu minsta o tupe mo le. Minsta o ngā ruenga. Ia, so soani mai tau suenga sta vale mo le. Whale mai. Ia whaftai mo le avroa. Lau whionga le Tule whautai. me lau whionga le sta. Moli atu whaftai le whionga sui o sa whata. Umaltasi. E ele. Ia taimi tātou te. Whaasolo ai o tātou mawhauwhaunga e mai sifoi tūlanga o tātou. Ai o le nganga lawa ia. I le whamaoni. Whaafonga le atua i tātou upumtala. E ai ia se mea o mea lava sa whata oto mai. Man tau mawhai ina ia whatau nuu. O lea lava ua kua ngā ia i tātou fuafuanga. Ia i tātunua ia whaaftitele i tūlanga pe o nei aile. Lau whilangalo, ia pau nao se whautuanga ia e silsilan. I se mea tūlele i aile tā vale. Ia e maise, ia lātou fo i tauna whaafoi ina lelei. Ia o se mea fia whaamanino e lau saunoanga sui sa lenga lua. Ia lea sa manino ala tala. Na su e whafo. E na maua lawa i Samoa. La wafi. O lona wing. E leo si afi whale tonu. Ia ai o le anganga tau. Ia tau tona. Ia whai le le afi o le fo i e. E minsta ta mai ti sa lenga watu le minsta. Ia. Salo e. O le mea siling taua le tu o la lo mai ia o lo. Ne me ne fo u fa mo yo mo li fula i le afia ale fal mai
Ia ai e tele yo tuino malolosi tu tino malolosi le te ape e te whalangolango e ilo whionga pula le ngata mi stau tupe ia mi stau ngalo nga tele rona winga ia tato a mata i le afilna o le afilna la watu ia oe e mu ato ele tu malo rona winga a whai ele ia e le fia ia ele tau whalma ia toi whafo i mai a watu sa mai afi lau whionga le whangwhrai o na o mai lea i le sui mamalu i tupa i lunga sia wo ia komitu mau le whionga i whaipule ia lea fo i sana ta ua mawhisilingia ia whamaumaunga nei al COVID ia lea ua o tali atu le navaenga ia mai se fo i le sao noanga sui asi nei sui matalia ia ona o le silisila fo i le i mea tau vai a au, ai mai se foi tūlanga o ka whalema i pei ona iai ia le tau whaamitaratu. Ia le tatunga, lau whionga i li whaipule, ia awal pole sa whilingia lava ia tātou whomai, ai mai se supply nei, nei o loo mautū malelei, ia fuafuanga uma, pau ale mea e, ia laina tuaina luatu le oka, ia ona o le whaatuai mai o oka ai tu malo. Le nganga lava ia o loo ua lava malatoea tātou supply ia e maise lava ia i meo o vai la au e whaungaina ala lea lau whionga i mea salanga e whaipule o tūpai lunga whaafitei tele e moli fo i whaafitai lau whionga ia ona le tele au teimi tātal noai ia e au mai lava au whautuanga matu o lalo mai ia e maise lava ia le whaangaio ina o tūlanga uma. Lau whionga le whomtalai, ona o mai le se tasio sui mamalu, sui matua. Whionga ia ai ono, le la auna whausia. O le launga atoa ai ono, whionga i la auna whausia. O ana whautuanga. Po tā pena, ia le tātou mtanga luenga, ia mai se fo ia tā pena mamao, ai mai se tūlanga o le sao Iuni i le tele o nei mau whaamai e fau mai ai mai se fo i tūlanga e pene o whautuanga whaatama e moli le nganga whaatailo whionga i ono ia ma o le nganga silintau o le whautuanga lava le almtanga luenga o loo tātou tā pena tātou uma ia ta pena a mata atu i loloto i whale ia te oe lava ia ma le ainga le nuu ma le tūmalo ia e maise lava ia lo tātou sisi o manga i tūlanga e pei ona iai ia o tātou ainga i tua. Wa me moni lava a oa ina saule whaamai. Ia e maise fo i le tele o mau vai rusi lea e tā ua. Ia au tenton. A whai e tātou te wholau ma le whaatuatua i le atua. Lea se mea tātou te pole. Wangā le tangata fo i lea e sea fai se te talo le tai au, ma le afiafi. Ai le moe fo i pele i tō wha. Ia ona popole lea i meo whatiata mai. Ai beno whai atu. Kalu lava ona tātou pui i le koviti. Le fo ua o mai ma ua salalau. Le fo tātou waawai i le tūlanga wo iai. O te tono. Tā ua ia o le tātou ngā lue i tūlanga pe ona iai. Lau whionga la aun whausia. Whaafitai tele mō le whautuanga. La ngona no fie, ia e mai se whautuanga au tōle au mātua, i le tō whāma le whautanga. Ia lea ua mati ai. Ia e mai se fo i le vāwa ai al mtanga renga. Ia ona vāanga uma. Tele tā ua o lau saunoanga. Ia ma tua lalo mai i tūlanga e pe ona iai ia fuafuanga alu mau. Lea fo i wā. Whaalelea tātou no fuanga i utāre whalemai, mō nisi tūlanga e, pei o le mesa i aile, e al outpatient wai, ia e mai se fo i whalo ka maiti sa i ai taluai, lea o whaangai oi ngā luenga mō le toe whaalelea ati, ina ia mawhai, ona maua ia tūlanga o le puipuinga, ia pei ona ia ia tātou mai. O lo iai fo i le nganga i whaafitai fo i nisi o i tūmalo, whaafitai fo i asanganga le whionga i le hiatu i Samoa wa maulolo.
taimi o vevesi le COVID. I lockdown ia sa fai. Sa o mai lava le wala au. O lea ua ulongo atu walasi lau whionga le minista. O lo ua tapena whale aonga ia manisi no whanga. O le tātou nuu nei ma le tūmalo. Esel tā ua le mao o le nganga lea. I le tau whaatalitali se I wala au atu mtanga lueka. Pe tau whaatalitali se I longo atu le mea e aon whai. Au te whaftaitele mea le ta o le toa whama le whaututanga I tau senu. Ia ona ole sila. I tūranga wa o lawa ina vevesi ma pe sia tātou iso se whaamai malosi. O le nganga lea. E o atu mtanga luenga ua whola tangata. Tātou te leiloa na mea. Na ole tua. O le ngā lulu e whaatasi o I tūmalo. Ma tātou nu. Ia le im whaipule. Le ai ia seisi me sili o na bawe. Ma malu ma tāua. O pūlenga li im whaipule. Le moli e tuai le ngang whaafitai. Ma le whaamalo. I tūlanga uma. Pei ona iai ia. Ia tūlanga e pei ona ali ai mai. Le ai whaafitai e tuai nisio o li whaipule. Ia sālongo ina mai. Ia ma whaafitai mai. Ia mai se foi matu mai tau au. Ia fsoswani. E tūlanga uma pei ona iai le whaingatā. Ia ma fuafuanga pei ona iai le taimi nei. Ole, I la uwawa ai I le, nei mea ne ua misi se mea I le tala no atu. Ai beo no whai atu. E le tele ni sui sa lato ta ua le whalmati. Ia, ai si wana ua misi wae. O le sia mea nai wha ua le tangata o le misi. Ma di alau whionga ni minsta le me tau atu le tau tula I mele sui o. Tai. Sanganga numero 2. Tai, ina nei ngu sakaria saunoanga a le whionga minsta e mātou tū mālona whapere ai e tali tua lima lau tau māau. E mumore atu foi whaafitai tere le tū mālona nei, lai whaafonga mai. Ona e toru aso na wala au mai ai, a le aso na wha taunua tuai lau tau team, sa whaile mako training, e ma whapena alo ana wha ngā solo le mātou tamu whainga. E nā whau ta o atu le ripoti le mātou I tū mālo I le tasi le vai aso, a e lua se lau lua sumarifitu I lātou na mawhaina whaile rat test. Tōru suru le lua na maua e positive. Whaafitai tere lava, le wavetari mai o tamu whai atu nei tū mālo, ma le whara lava. Pena whaafitalai. Ia, sei tano mai lau whionga sui malu mai. Vai mau tasi. O pole atu nuu a Malia se pese tate fia siva. Ta hoi ne tai au I le matango fia o saunanga la whionga minsta. Langa leo le ambisi le mea tāua sa la ngā ne sui. Sa mai le utala le tupe ma sa uta ua I le tūlanga leo le whapau o tātou tau o tātou paila au ia po tātou talabai. Pero nasa, pero na o misi la o whionga. Ia le sa tuina atu ai le fesili po a whea a matai le tātou whamoe moe na. O le a fo I le tau le a ai o tātou mai pe ona uta ua I le ulaunga. Ia lo sifuru tāla nei, ia po le mea le a ai le tātou whale mai le 5 tāla. Ia pe ona I mea na, ai moli ele nganga whaftai le o whionga le minsta. Sano le si minsta nai, ke fia ale nei tu malo. I malia ale loto I saunoanga foi ma whaftai e ave whaururungo mtanga luenga e mesen au aunanga. Ia pe ona ua misi le mea tāua na sa watu e lo uso a whaipule. Ia ona o le tau o tātou whala au mi tātou mea nā le sa a mai lau tala tupu e la pau. Ia malo whala lava I lau whionga whangwhitalai. Alo, tai. Whionga le. Ia, ma whasawina lo temi. Le whionga minsta se tūlai mai le. Sui malu mai ali pata I tupai lunga. Ia whaafitai lau whionga whangwhitalai mo le avanoa. Ia e mo le atu foi le anga whaafitai le whionga le minsta. Ia ma uololongo foi le moto nei le saunguanga ma tongo fia le nei tai au. Ai o lo tula I atu ona o le tulanga foi lea I le I se whamaite le nei tu malo I tulanga le tātou COVID. I whamaumaunga foi le stamai whamaite pe le tulanga lea e maise a ia tua a mātutua ia maise o lātou maliliu I tua. Le na mawhai na whai se tātou skin foi le e test pe
e ko viki related fo ile o na pe o fa mo mo lus fu iva le ai e pi o la to wa yo si mai ma tau fier fa mai na se fa mo mo le anga iluma ina ia a toa ia ta penai fo ia ni si o ta penanga ar mtanga luenga i le anga iluma ia e fa te leina pe le anga fa aftai la o fionga i ro utali mana o mai foi ia i le tangi sa atu nei tu malo ia tu sai mal fa mai e pausi va nga la itite to e fa popo atu tu langa yo afta vale pe on tatu tar no ai fo ia sa ele so te e tau sa vale atu ia tau si mai le fale e fa ia no ton tinga ia ola le tai foi mana o mia le ambulance o no e bed reading foi le e mana o mia le ambulance tau na ave fa mai ia e tasi asi afta vale lai tu li e piki mai ia os tulanga la mo le nganga faloalo na mien na isi afta vale mo le ambulance ia se fota vale mo le mai mo le nganga faloalo fa afta ia se tu le melo fonga mista ma dia la vala fonga mista se tu le mai a su malu mai ya na lofi ma tasi aftai la fonga ni fon fitalai tu le mo le nganga faloalo longo tino mtangi de le sa unanga la so insta aftai tele la e ua mai ona he o ai tulanga uma wale nga luenga o le tai alofa e pito luma tu luma le alo foi sa nga ma up alofa aftai do sionga ni minsta asi ale mele ua na o matulanga sa a fela pa matalanga lo sionga o fa longo i o le matou fa le mai lo mo fia tanga ta la fanga la to ya na sina sa no nga e fa menino le tulanga le wa le to va ya to le o ya ona manino ai le pa mo le lo fio aftai lo fio ya mo fa sa no lo temi se tu le mai ya se mo tu le mai ia su nga mo nga no mo o whionga ele, whumfutalai mo lava no. Ua, ngau lava lo uloko le, maka ngau whio le sanguanga na whionga le mista. Me ka wak fwoi la whai ue ule, whinangalo le whionga le miska, man mga ngalo. Ia e pesa whia e se whamoe moe le, whanmai le vei pouri. O ke masaro le whanmai le vei pouri, asir sila yed pa ion nei Palemene, o se ngau whanga ko maadia mo le while mu. Whanga le vei pouri. Ia sa masangi lava nga waku ia le fo mai le la sungofua ia mor kai mingai ia wale o koe la la fa fsira ku lo fionga mista longa lua ia fa kai kele lava ile au nganga le fionga le pusili male va nga le lo fenga i mal fa makok fa kai kele lava le fo ma u la sikia ni masingo september ile ngo fa fo ia fa malo fa tai pa wale lo fionga miska ia ele ana nga kauonga ngai masingi kai kasi fa ma ia fai ku malo ku o ngai fai singa kau ma ai me se lava ka ko so foi man mo ku ngai ia ele ma o ku ni mai ko sivi ia me foi ngai po sa ya le paka po fa la li po ai ngai kai ia kau ku ri bo ngai pm ko ku ia pe se va ngale ma fa lot fa tai ia mole fa sa ina lo funga mista se tu lai mai le ia su malo mai fa sal ang no lu ngai fong ftalai ia fa malo fo ile Fionga le minsta tapua ila fo i male fiele nei tu malo i saunanga amana tu fo i ua longo fa tutu ile le mauta nei ia ele to fa lele mana to fa lo mau le fionga le minsta na sina me la titi ale lo fionga le fong ftlai ana le sa saunoa le fionga le minsta ia i tu vaenga fo i te le lua ole mtanga luenga soifua malo loina ia le sa no ai ele ai se si sa ta noi tulanga le ole tatu kidney foundation ia na o ia mo fa sa o no tatu fa mo monga fo ile na o fionga na le salo na o wale ia le sui fai pole sa ta wale kidney foundation ia le fo sa nga ia ile fa ftai mal fa malo fo ile ofisa ia mo le ngaluenga taua mo le tatou atunu ia na sina vaenga le titiana e le saunoanga le fionga le minista ia o matanga o fia me uma le nei taiao fa aftai
Ia, o te manatu lau Fionga le whionga. whawhatalai. Oi, se tula e malawa O susa le muri paitea. alea. Sa o musu au te tula ia tue. Pa se tala le la unga matango fie ia le ua hova ia pia la unga le tai. Pata ia tue le fionga le mista mo le whamal mainga o le tau pule o le no vavaia. O nei e umai no vavaia se tōrua. Fitu ai o naso. Fitu aso mai le aso nente nei. Ia o le usta ia la vau whatonunga fo ia. A le au whainga ruenga i oi. I oi whaleolo. Ustai le mena sau ngāo. E lai ustai. Le voi lau te ustai au. E sagi o kalaka i lo korua. Fiku aso o se makwafa salanga ke le ngi mea. O ngei lai umai. O ngei e umai le. E ale. Ia. Lau whionga tō o ke le sau le whongangi. Nea ngō whai kuka le se mame ai ma se o koru. Le i ole. Lau whionga le. Mista le i la ki o misi. Lau whionga. Langa o luke loa nga ka o fwoi o le whalmai. Ka sanga lo fa fong fong mai ia ngai king fong mai se la ko ka vale e o e fai la ko se besoi le community o ngol me fa di kali se sauta vale mai to sibi ia a sawa yo wo a le sau ia o fa pena ai tu o tafa se ta sanga ali tafa mai sa petia ia male fa le fa se ngo fali do va tu pe o sa tolu milionga sa umai la lo fepe spet ale wa be sal milion ya fo i tau fale le pe fo no batuale no pe ngal tolu fale me fain fa e pe lu fo male afa ya ai na tsi la fia no mo to ta sanga sa paite na ta jat po fe a matail por clamena ya ono lo fa fong mai se tu malo ya ta ti atu o ta fa lo fionga fa tai O manatu lau whionga minsta. Ia atonu. E foi se taimi tatu te liu me foi ia. Wha mai foi ia nai mena langa sui. Ia e ua whaafonga le mauta i le sauranga le whionga le minsta sui fua maloloina. I le ngatom taup sa langa sui mamalu. E la ngona lava le mawhatia ono onisi o le tatu atunu. Ua mai mau sui fua ono le wha mai. I lava i tapenanga sa whitaitunga i el tatu malo. I puipuinga ina ia malutia sui fua na i tatu tangata. Ai wa lem fai lava ona alfia ma o mali liwa lava nisi o le tunu o te tono se maftianga te tau foi ono tatu langona ina ma ia whataua le tatu mauta le langona maftia wo ia inga wa fia e ui e le imau alava se fo tine iai le whawhita audi ai o manatu o leo folosialo ia le whai o e o mali liu ona o le whamai o te tau sanga tuai tatu mauta ni se yo tato tutulai fatasi ma o mo se minute tasi failo al tato nganga failo alo inicio tato ainga o mali liu ona fa mai le tua manae o lava o le tama o le mawhanawhana. Wa e ui o matua o le talalei. E lem fai lava o mātou loto whaavau mana ngau o lofa i nei o mātou tama, matina o nai whanau. Wa fia le whaamai, ma o mātou whaamaa vai atu i ai. Whaamaise le nganga o lau fio i a inga whaavau. Mapotu ia o lātua nganga i o a o lofa ono Yesu. Amen. Paftai. Ia, e manatu leo a tātou taunu o tātou taimi malolo, mana vai foi tātou ngā ruenga. Ia, e manatu o lea tolpol tātou Fonotaga, ia, toe amtalia le tūla e ono, i le tūla fiafi. Me lea, ia, o leo tāpena tātou tamastanga, ia, e molo tūtani ngā sua. Me lea la whatati ese ngā luenga whunau ao, tātou toi whai loa i le tūla e ono, ana ne el fiafi.